Ibe tingchua ilung ta pen mena na maigu mara sam news kadai rin sa zeme ko na pumangay dali. Israel kadai na ralang beto sa COVID-19 rarit nai kaharobe influenza ang kurapet pe kanahana robe pizina florona disease florona rarit kachube petlay za araf news na pagutu karaw kay dali. Florona rarit kachube za aize pizikachibe double infection loket na rarit kanahana pet pe kaharobe COVID-19 rarit nai kurapet pe kaharobe du kuba ko dali. Znai krike ziknon takmai ke South Africa kadaigu House of Parliament kasa karang ma wang rulu ze ndui bam kep tong ke bam ge mi to chu ze National Assembly ki tong sia kam ni le ze sale chige South Africa kadaigu President Cyril Ramaphosa na mi to ni bam ke tet che mi to mi ka sang zai tun sia kam ni de le ze sale West Bengal State के लुसिकीरम स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सलोन में पेतम कतलेबम ब्यूटी पार्लर्स मिपुम ngoira kakarubam gyms mipum sakira kan thabam jaiju hakona na ze kain bi babam leine mai kre ke use ku chum mai na thingchu ze thingkham gulai za West Bengal Chief Secretary HKW Devinan zinai kre ke use economic sale zai government sa za government office na private office le ne 50% capacity mina chamza ta tu rale zai government na private office ke administrative meeting dedam robena ka online virtual gane te churale zai na essential service patonang sing be anui nang sang na te lung magdolak pe kenet rame zorabe tingcho ku ta kreu gane chuze tingi ku ta minge riaru ne le za sale Aize West Bengal State ke Omicron ke chebe COVID-19 rit pizet ka chambi berit West Bengal ge case cruise ro kana to chu ze bambe de ge thingra to leze West Bengal gu Chief Secretary na sale Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne zelang na bamrabe Superintendent of Police Lo Nagu Conference spy peli ne du deldam robe ndui na mai kre ke ziku chum duliazang Assam Dibrugarh District bamrabe ge ka zo ga gule is sale apo conference Superintendent of Police ku conference ke Assam Police Superintendent of Police zai Additional Superintendent of Police zai kada be asai bramdu ko zo ga gule zai na spy pe ramamak pe Union Minister Sarbananda Sonowal zai Rameswar Thelini du apo ndui ge ka zo ga gule is sale Noble Prime Minister Sri Narendra Modi ne znai krege zeknon takmai Mirut Uttar Pradesh ke Major Dhyan Chand Sport University telechura bentu le pet kaidale Aipo Major Dhyan Chand Sport University ze Salawa nai Kaliklo Sardana Tong Mirut Uttar Pradesh ke ne telegu le zai kachakrang kang gurbe plana teuze krohas nasi git kudle ze sale Zai Major Dhyan Chand Sport University telelu da zai wang rabeting kumge da gumze India mahange ke gibe ngora me blamge video guine pinsam gaik le भारत एक युवा राष्ट्र है विश्व के किसी भी देश की तुलना में यहाँ सर्वाधिक युवा है युवा शक्ति ही भारत की पहचान है फिर भी आजादी के बाद एक लंबे समय तक संसाधनों के अभाव में देश के युवाओं को अवसर नहीं मिल पाते थे 2014 से पहले खेल प्रतिभाओं को अवसरों ट्रेनिंग एवं कोच की कमी के चलते खेलों में भारत का प्रदर्शन बहुत ही साधारण रहता था 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवा शक्ति की ऊर्जा और देश की प्रगति में उनका योगदान बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ही खेल व खिलाड़ियों के साथ साथ एथलीट्स और पैरा एथलीट्स को आगे बढ़ाने पर जोर दिया युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट चलाया और खेलों में गांवों के युवाओं को आगे लाने की मुहिम शुरू की Noble Prime Minister Sri Narendra Modi ne kreke ze madai dammai ge Manipur na Tripura state ke tat kulei ze sale Jai Prime Minister Office PMO gu report sai suize Noble Prime Minister Sri Narendra Modi ne Manipur ge dichun tochu beta jai tatu chura beta project kaikna lepe kai gulei je sale Zai Noble Prime Minister Narendra Modi ne Manipur state ke dichun tochu be project teloi di be Kroy ko chumpala lay na katsarang kang git pege kro changket lakhai ser ring git pegun tule pet ka gulay zai di chun to chu be project tu chu be project squi kro chang na lak high squi ring Manipur state ke git pe le pe ka gulay ze PMO office na sale
Jai Prime Minister ne dichun to chu be project tu le pet kara beze National Highway fui minge ka chakrang kang git pe kro changke lak haisna si gu git lei jai barang ge ki gu ka ha ge ka pe National Highway 37 ga bombe le pet ka gu lei aiza kro haisna minge ne rangkang ne git chet le ga ba ko de lei jai aket ne Nobel Prime Minister Narendra Modi ne drinking water project supply hadui sakra ba project le ga be Thobal Tamenglong jai Snapati district headquarter ge le pet ka gu lei ja salei namai kre ke je ku chum hama ga COVID-19 rehu tingkum kru min ye gna tingkum kru set dia chang bhang kap chu gudele zai ne ai me no ma COVID-19 rehu kap rabe COVID rehu zize COVID sindru ne leize health ministry ne sale za union health ministry ne saze no ma tingkum chang na je sma so ge lungkem le ne du a apo COVID-19 rehu COVID sin da kap do bi de leize sale Kedai perega football thabage visited pe Argentina pe Lionel Messi nai France magu football club Paris Saint-Germain PSG pakang me John Barnett Nathan Bitu Malaza Sergio Rico COVID-19 rit ne positive test peche panuri ne bamcham la leje sale Union Health Ministry gu report sai suize nai kreke je kanon takmage India kedege COVID-19 rit peje kachambe pezine Omicron railang ba South Africa kedege petpe Omicron cases na ka India ge sangket Mingeuzen kamingela delay zaine zimeruga hammingeuzen rexstroke me ira delay za sale Union Health and Family Welfare and National Vaccination Drive gu report sai suize znai kreke je kanon takmage India kedege COVID-19 reu kablo lume plana teuze kro haket daimingeu lak daim du kablo delay za sale Zai zinai kreke ziknon takmage COVID-19 reu India kedege kapkani maria lang kamingeu chang reaction azamingeu medu kapkai ludelaize Health Ministry ne sale Aigena na maigu marasam news ka loiga dele pigai sang kingani mele indu to dele